Bon, leo sambanga kato hadisi mbabi aruma nukutotsa inu bukongere jayu na jinadi. Sijafikira yoho katsuano video leo ya kafanya Komori de nukutoa he amani de amani. Dada Wiswali tu passais par là. Donc de nukutoa he amani aukatisha mrutu arakanza yachagulwa wakala leo, alafu akanza achagulwa wakala rumaze ndabwe za nyichaguzi zinu, alafu hajangwa mbo yupora tijima zisahani tijima tasa tiji porondovi abouye na surne namna yu zita matasa ou un truc comme ça. Ntuja ila circonscription da huvi, ntuja la bavunda huvi shayu poro matasa, alafu wamboka na bombe se wala kandida wahe CRC heli nelewa, alafu wamboka na wabiri nongozi njira tujibiwa haukaba jamara isi wa biro kwa jabala baji kwa jabala mbahindu sha wajawanjia bon zijoka zitafijo mjini shatamba wandu wa mashababi wazi watitafijo wakabanu wandu bukunga juparisana maudu arumwe marengo ya hatu arumwe majilisi arumaze torabu za hatu arumaze tahlili za hatu abunge tiziye mashababi watitafijo ridio menyao mji beikwa tsono kawa wandu bukunga jakana baji donc wandu waja wakema president wa biro kwa jakana baji na mbahindu kwa jakana tana istishhada yoni sauka wawa kama raisi wa biro. Donc ya hon shahaba antozi ya ukamjo kanza wache video mjini nja kanza wache wanruare mane mjini haukawa ndo kwa jongu kajupa risana maudu arme marengo ya hatu na tichili ndini ebange tizi shanga joka wabiri wizi zinongo zibiri nai voilà yo à la fois mona one video yo tambasha ntile mone lesu ala linde meza halisi haukaa hinu siku wandu wajuha wandu wala uambe bano zijiro katswana ikamkaradhi be mali Komori l'Union de amani kamkaradhi babanu Komori ese mali richesse l'Union ese mali l'Union de amani atanga meshelo wabo wala jazingaro karavati ho aeroport na wala buskule wambabi asindi wambabi wakajarema hata ngono mzia wambati rema wala ya sindi wambabi wambasadi benga botuo bwana tuo manama tuo ajuha yaba nambari ngaba banu minga mi armede wala hakisha tina kitike banu ngamje ko tunge zarinjar mwamba na zamiji kanga mtamje mdo sindi hondo namna ila fijo ngajoka njar mwamba na zamiji banu rishasi hatu zemalizatu amaninu hawamjoka urenga makalima yao la nonoba nambe yo amani ya mabweze yo amani ya mabweze masuzi vanuna kubaluka si masuzi si mabweze wale wanavala wanono Barack Obama wakateka uniko prix Nobel de la paix ngabantu wenji wakawujuzisa ebano mruinga armankodo ngutojani kwa prix Nobel de la paix inu prix Nobel de la paix inu indebi inu lor mageri Iraq Afghanistan amwe diskuri akafanya njamba bakana haki shaba mrengo amsinsinjyo yabo njojo wasilabo nanzo nende akaifikira ndiyo lukamba kana banumru ujo karumwa kodo ujojo hunra amani ngawe wakati ngawe oblige ubira ngawe oblige ubira aruma kodo ujojo wasilar mwe amani ekamdu wala hinu sungu tungo johurema yehuwa heina usiku wangu tsamba nsudi bartijowana nsudi bartijowana tsodon rema mimi shamimi ne diba abanga juko njar makodo ngi abon nsudi ba hakana diba abo abanga njawar makodo wo bweze welewa
wo ubweze ebonge sino kamba jacob jan kemla ruma video hii sino ani izuna kanzanya na bebana hena usiku ize dizurisha wa rongo wao video radio jinendini ihazao loniyo banu yerishe kwa henti hatu yunu de amani yerishe njongo yunu de amani na tukubaliano kama nu amani side namna hiyo amani sido kango dazo utodora rulahi na usiku utodora rulahi na usiku bahuambo kana ntudiva ntufanya longo bantuta har tujojarire mana rinjar makodo sinamna hiyo amani yo amani ya nrabo yo amani ya masuzi wandu watusubu tufanya longo juzira ona bahani watababa hula hata na kubaliona kana banu insi hatu ila rirengo uhuru hamare si wandu amare mwelewa si wandu amare bahi si wandu amare yuzi sono ushababi watijinda hubi wa bahani wapara nini wapara presi fijo na hajasawe bwana watijihuni tichineni mabweze ushi batani yekuja wewe uloyiho mingami hazini hunu emeshango hunu kwezi ulewa katulu mna usera mbeshe mzangu ali mbahiru shabandu utunga tungo mfikirini ngatungo mfikirini engena mdazi mbaye emyomo yanyiyo mkubalukana nyima wahara nyima suzi wahara mdaze babwa mndo jamwere ngaze video mwetuka leo katokumanyaze makesi leo katoko nyima suzi elewa nalikubaliane nyima suzi elewa tukajuzi mfanyili wari nrombao asizi mhibiwa mwono kababiri uhushi mrato jaha mrariani havotewa mahamine hajafanya ila habadilizo ya kahanza hashanje guru hamba kuru mwono referendum ya nrabo mrari ula mkaya haba mka uziona wajaba fanywa voti za maprezida mkaba mka uziona kamjadisa ndasira kahunula rawawa hunu hata mwono kamjadi sanga nyihunga mtungenda ruma nyikumbi na majilisi hazanyu ndiyo namba bomana mofre kushia emanuje banamba leonga senda hubo mana ekamndugu dona ze video za Komori ubata ni msajaja clientelisme na bomana ebanuje abanamba leo baka machamikali machamikali arwende des élections bomana abanu machamikali yabo haikushia kikiola mzee yatidi wandu population peuple ma inconscient bokukwa tsina rongo kachenda rumanyikumbi na majilis haizo kajaruhusu nuze husu hindri bokoyo ndentsi hao neze ngo jikobira rumenti yaho zuhusu ndazi fapinda haizo kajaruhusu izo ngo zandwale kutawa bezo kajohusu nuze joka uhusu ndazibi arumenti yaho ekango ngabatsingo vota ngabatsingo fanya voti zanrabo kutsudisa hurarilo hubilaze voti hulilo awandu heina usiku kurukuru elewa hamba kurukuru bafanya referendum ya nrabo haja habadilila mandamano ngamnika harenge hamba gwanzima harenge leo hata kabati opposition harenge mawakala wajukonda wadovoti sharia boko disho yanzawo nabanga tuwa prezitwa nombeka mlungo nzahibe ekati hibe abonda izo ndizo mungu yakahanza halafu izo kajohusu bofavalu izo husunde zenye kumbi na majilisi bahi ebanu izinongo joko biralumenti yaho zuhusu ndazi masumbu amadzi na bala baviviana pia masumbu amadzi ebanu izinongo joko biralumenti yaho zuhusu ndazi inaferi mtuka tsarma nyipando mwetse habahi ayongo fanyo memjoba subini lazini nereje wenga warma nyipando yiho mfane mwinyi kutsina ngo fanyawo nombe zoka joka usunda zibo shababi madzi halafu johado renge video babu ushi baba ile wakati komenya kaza longa ngabo juzitsangala video ya mbeni
ari wakajarenge makesi bala baitsono shababi tso watsodi somna mzinga mbio hanjahula yo hata yotibali wala mna mzinga watchindini habala mbio kodo anti masumbu amadzi non yo franchement bah izona kanzana mbele izona kanzana mbele banu tizinji izona kanzana mbele banu tizinji ndokanya na mhenzi hoja mwera mjokana arika mtsudisa bari nga manzo amani komori yo amani ya masumbu amadzi ya masuzi amabwedze ndabala wanonoba elewa yo hamamru acha viole mwana mchwa haho vahomba kutumrema kuture ajise kutufanya ndongo ba kututsa hamtsinzane izo ndizo mfanyi wa obo wa Komori ngamviole wao hena usiku ni azali nondrolo yabo welewa unrume ulawa ikaba nuparoka Komori on unrume ulawa nga ujo nga mjoni mwe mnargene namna hiyo henu sikunga mviole wao mhibilo wa voti mhibilo wa referendumu mhibilo wa presidentieli leo mkofanya la voti hata kabaja kama opposant shamkanti hari boycott ndela bakomnugo shiyo kanari arimanu ari ekanga wafanyoge ville morte ebanu ville morte nunga jiko badilirungu ndini ville morte journée ville morte nunga jiko badilirungu ndi kamkarazi wajama jeshi mararu mane mji wa kamili ujorenge makiesi uende zao dahi mji wa kamili ulona wandu majana tijima ngabi dahi wadisizo mna mzinga wonwe masumba matso balambiyo no tawe halafu maulungu wachuka jarenge warenge video waje warenge video wajale rambo kana leo kachuko pasaja kirathi na mdati jirambio kasi mimi ngamini hasangu hunu welewa mnemeshangu hunu mimi nalifunga tsungu davoka mnyezi mga jiloka sur 99,9% 0,001% za bahati mrazo arumwe magayayo ndukana ushino uchilili yao kwa hundi humrazali wale sahala dishiwa franchement non mais attends la fume de jarambio kanu usiku de amani adahu c'est pas la paix des braves, c'est la paix des lâches. La paix des lâches. Un lâche a toujours la paix parce qu'il va jamais chercher la bagarre. Il reste dans son coin, il se fait marcher dessus, il se fait chier dessus, il se fait pisser dessus, il se tait et il aura la paix parce qu'il ne rentrera jamais en guerre. Ouais. Ola bila. Onrati batani ni manifestation alo hunu riafanyo hunu. Onro luboku hazawalo niyo arwa dorenga telefoni etomaya tundanyi dahu. Fapinda etomaya ya tunda ya nyida hubu mfapinda bokotso kutsuna byo kari nubeshe mapesa wende l'hôpital njobo beshe mapesa de l'hôpital hunu bahisa wende likoli yo mjobeshe katishindi shatina ushinda sayidi tina ushinda ni seo pare ni moroni na banga mweshe hunu yonde zivizinu ngamtsaho hata rimbesheni mapesa mwasome mapesa mwende mwa mustashfa mapesa mlemba hiru hata ritolo fanya heni rongo hata rifanye révolution à votre place na nyinda nyi masamizo ayiho lebejo ko jarambe no rabo kanari tout va bien kabajeka banuka bati dictature mfanyilwa asisi sanrabo referendum yanrabo presidentialism rabo za Gwanzima mjamfanyilwa abasa mjamfanyilwa indrini arivotiza nrabo za madepute
ngurengoza mikro ya mbanga jompane zitswana balasa pa wandro zitswa wasawa fuka tujo hata ya abatatsinda wa wando wala waulaho kandani hulando be ya wandro wala ranzoma katulata batsubulo hata dossier tujo hata wa wando bi na rambe wala kweli wa roho prison bala mzinga kanzende wa uwe mruho kandani ezjoko unisoke zoko lihindri watsubulo hata anketi katujo hata zinana venga zonda hubi mwelewa wala ula ikoni wala ula tijinda hubi wano yala fado jero ngo washi chabari yerenge mikro baba sa atajuka opposite alafu wala wahima balata wadotse hamamalaba watu hode unaye alafu ende basha utsena yadwamba rihibi nebeka hu erikari hibi utsilile baruhibia emana ruhibia bala myezi mga kanza ruhibi alafu emagonzi wakansi bala wandisotse hatsena wajuha wazingare indini okay hama pano kwa urumaze nyukumbi wadozi na tsena hini tsindri hawla wala quwwata illa billah yabenge hozi yamana tusani kamle Chabanu, des fois ça te prend les tripes. Narizie hodwamba arikar tsubushe haukamtsubushe baringa manzo amani ye amani yanyu iyo nde amani ya hema bweze ya hema imasuzi ya hema lilash ndungu johanywa javyola na shoha hwala fudwamba hakartsuwana ntsure ajise babo karima ekatsija tsure mabo karjujarman kodo hay yonde ila na parole amba hema shinya d'ailleurs banga mtabisho mashia za barindi imana mtabisho mashia hiri ngaba junja kode kama shanga obani ani wale mashia kwa jandisa haila wewe ngojo warema bakututsa hawa joparo watijoparo kankodo shabanu ngaba junja kodo ka hujango waremo ba wadivi shika huwa wanti ngwa swaliyo hizo anzo waswali kwa nupa rojo hawa jehore mengo remoza barindi ngwa jo uremeka hujango waremo tabisha ngwa jo hosi kwambe rilemewa wadibe halafu wadibi wakatula ujohabe hay ndelera mabiani mashawanu kango banu bokabala wadaya eboko hujango tabisha tano bahi wambazi yazi yakutukiri ngotsungo chawo warema halafu watsoda zabala odamba si kartutsa hatabu halafu jo hawa dibi bahotso damba ay abora mwambia nukondo anukango banu bokabala nkodo eboko hujo watsaha inkodo ebangena mkerathi mtsije henu sikum tujeda mwambilo kana komorisi na amani komorisi karna amani si komorisi malash yode mana balo amaniho Kenya babiri nda hubini tuzomba komori nsuzi mwambia komori babiri voti za mwanga bandu wahiba pa 40 million kuna tuju tuni bilese voti sangu cha uba ndwari yambe mfauma hangu na bonje kutsawa ikene ukiri bankamjalelo mrule lo dahoni mramba quli alhaq wala kana mura walewa ambe haki kaule lo shimrum mejuha wa benoke na ukiri mndu mtsuje demna fami wahe watu chana ngensi hatu bali mateka wadufanyizwa nzawa mkemla baringa mtsaho haki na nyinga mjoka wo ngensi hatu mateka Asumem